Rayon Sport. Ikaze ni mudukurikiye muri mu bice bitandukanye by'igihugu, by'umwihariko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport aho muherereye hose, twizere ko mukomeza kugenda mugubwa neza. Kuri uyu mugoroba kuri Rayon Yacu TV tubazaniye amakuru atandukanye akomeza kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Turaza guca ku matransfer akomeza kugenda avugwa muri ikipe ya Rayon Sport Isaro ry'Inyanza. Turaza kureba abakinnyi bakomeza kugenda bavuga gusohoka muri ikipe ya Rayon Sport, yaba abafite amasezerano ndetse n'abamaze gusoza amasezerano muri ikipe ya Rayon Sport bakomeje kugenda bifuzwa n'amakipe atandukanye. Nagari byo gusa ariko turaza kureba byinshi bikomeza kugenda bivugwa muri ikipe ya Rayon Sport Isaro ry'Inyanza ikomeza kugenda nayo yitegura kuba yakwakira abakinnyi bashya. Turaza guca ku batoza b'ikipe ya Rayon Sport tureba ese ekipe ya Rayon Sport ifite gahunda ki ku batoza basanzwe bayitoza, ese ekipe ya Rayon Sport ifite gahunda yo kuzana abandi batoza. Ibyo byose turakomeza kugenda tubireba, ariko icyo wamenya nuko hari bamwe mu batoza ekipe ya Rayon Sport bagomba kugumamo ndetse n'abagomba gusohoka. Turaza kandi kugaruka kuri Jean Baptiste Kayiranga, uyu nguyu bivuga ko yamaze kwinjira muri staff w'ikipe ya Rayon Sport asimbuye uwitwa Mujyanama Fidel. Ni byinshi tubikomeze kugenda tugarukaho, by'umwihariko kuri wakoze subscribe ariko kandi ukibuka gukora ku kazogera. Reka mubwire ko iyi ari Rayon Yacu TV, aho uzaza kurikirana amakuru agezweho ku ikipe yawe ya Rayon Sport. Ubwo ni ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Benshi muri mwe Rayon niyo nshuti. Ubu akaba ari umuhanzi Leo ati benshi muri mwe Rayon niyo nshuti, kandi kubyatura kwanyu bidutera ishema. Mu byature mukora subscribe ariko kandi mwibuke no gukora ku kazogera kugira ngo uko duse ikiganiro mujye mubasha guhita mudukurikira mu bambere. Ijambo meya ndaryumva nkumva budala, reka ariko nanabahe update wana ku makuru abagezweho. Reka mbabwire yuko ku makipe yo mu cyiciro cya kabiri, ekipe ya Vision kabisa ikomeje kugenda icimaka, ekipe igaragaza imbaraga, ekipe igaragaza ko ishobora kuzamuka mu cyiciro cya mbere. Kugeza kuri ubu ifite amanota 9/9, mu gihe ikurikiwe n'ikipe ya Rutsiro ifite amanota 4/9, ni mu gihe kandi ikipe ya Simanga ifite amanota 3/9. Intare zo zifite ubusa. Akarugondera kumugonzi. Byumvikane ko rero amahirwe menshi kabisa ku ikipe ya Vision, nuko iyi kipe muzayibona mu cyiciro cya mbere umwaka utaha. Imikino byumvikane ikipe ya Vision isigaje gukina imikino 3, harimo umukino umwe igomba kwakira ekipe ya Rutsiro, ni mu gihe indi mikino 2 izasohoka ikajya i Muhanga ndetse ikazasura n'Intare Ishyorongi. Akunze mwibuka ya mateka. Reka tugaruke mu kiganiro cyacu twerekeza ku ikipe ya Rayon Sport. Nkuko twakomeje kugenda tubigarukaho, niyo kipe tugiye kugarukaho muri iki kiganiro cyacu. Ubururu n'umweru amasumbu ko ari igise. Mu kiganiro cyacu reka tugaruke ku ikipe ya Rayon Sport tureba amakuru akomeza kugenda ayivugwamo. Turahera kuri ba myugariro w'ikipe ya Rayon Sport bavuga gusohoka muri ikipe ya Rayon Sport. Turahera kuri myugariro, uyu nguyu akaba ari umwe mu bajeje ikipe ya Rayon Sport igikombe cy'amahoro mu myaka igera kuri 2 yaramaze muri ikipe ya Rayon Sport, bamwita Mucyo Junior Didier. Uyu nyuma yo gusoza amasezerano muri ikipe ya Rayon Sport, nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sport kandi yamuzaniyeho Sermogo Ali imukuye mu ikipe ya Kiyovu Sport, aho uyu mugabo Sermogo Ali yari kapiteni w'ikipe ya Kiyovu Sport, bize gutuma uyu mugabo wamubangamiye no muri Sunrise, dore ko no muri Sunrise babanyeyo mbere yuko Mucyo Junior Didier yerekeza i Bugesera. Ahangaha muri Sunrise nabwo bahabanye, uwitwa Sermogo Ali ariwe ubanzamo, Mucyo Junior Didier akaza musimbura. Uyu mugabo rero kuvagira mu ikipe ya Sport, Mucyo Junior Didier ntago yigeze abona umwanya wo kuba yakina. Uyu musore rero bikavuga ko amakipe yo mu bihugu by'Abarabu ari kugenda amubenguka, ndetse ko uyu musore mu minsi iri imbere muzamubona yerekeje mu bihugu by'Abarabu. Yeka ijuka hajuraho mbengarambi.
uyu musore kabisa akaba ari umwe mu basore barangiwe. Equipe ya Rayon Sport yarangiwe n'umuntu bita Samir Sylvestre, akaba ari umusore ukora kuri BNB FM Umwezi, akaba ari manager w'uyu mukinnyi. Rero akaba agiye kwerekeza mu bihugu by'Abarabu. Byumvikane ko rero bana kabisa mu cyosho New Didier ntacyo atakora equipe ya Rayon Sport mu gihe yari muri equipe ya Rayon Sport, kuko mu myaka ibiri yabashije kuyeshamo igikombe cy'amahoro ari titulaire. Umudiho w'inshundura mu buduhozemo. Uretse kandi aho kuri kabiri havugwa gusohokamo umukinnyi kuri Mucyo Junior Didier, ni mu gihe muri equipe ya Rayon Sport kandi no kuri gatatu uwitwa Bugingo Hakim, uyu nguyu ugifite amasezerano muri equipe ya Rayon Sport, ariko akaba akomeza kugenda abengukwa n'amakipe agiye atandukanye. Kuri ubu ngubu equipe ikomeza kugenda ivugwa mu kubengukwa umugabo bita Bugingo Hakim, ni equipe yo mu gihugu cya Tanzania yitwa Geita Gold. Iyi ngiyi rero akaba ari mu makipe yo mu gihugu cya Tanzania izasohoka muri CAF Confederation Cup, ikaba yarakomeje kugenda ibenguka uyu musore bita Bugingo Hakim. Amakuru akomeza kugenda agera kuri Iro Yacu TV nuko uyu Bugingo Hakim equipe iri kumutangaho agera kuri miliyoni 35 z'amanyarwanda. Uyu musore rero equipe ikamubwira ko agomba kwimvikana n'ikipe ya Rayon Sport kubirebana n'aya mafaranga. Bugingo Hakim asigaje umwaka umwe mu equipe ya Rayon Sport. Ibikubiye mu masezerano bivuga ko equipe ya Rayon Sport igomba gufata 70% igihe Bugingo Hakim yagenda adasoje amasezerano muri equipe ya Rayon Sport. Byumvikane ko rero kugeza kuri isaha witwa Bugingo Hakim ndetse n'ikipe ya Rayon Sport nibo batarabasha kumvikana, ariko equipe bita Geita Gold yo yamaze kuvuga yuko iri tayari kuba yatanga amafaranga maze uyu musore akaba yayerekezamo. Twibire mu birere tube baseru ugenda amahanga tuyahige. Yanginga yo nguko rero ibikomeza kugenda bivuga ku musore bita Bugingo Hakim, umusore ikipe ya Rayon Sport yakuye mu ikipe ya Gasogi United, akaba akiniye umwaka umwe mu ikipe ya Rayon Sport, amakipe akaba atangiye kugenda amubenguka. Isisibanirwa ishaka isaro ry'Inyanza. Bivuga ko rero umumanager bita Alex akaba ari we ukomeza kugenda ashakira uyu musore equipe. Ntago ari we gusa rero ukomeza kugenda avuga ko yasohoka mu equipe ya Rayon Sport akerekeza mu gihugu cya Tanzania, kuko no witwa Tisenge Arsene mu minsi yashize yakomeje kugenda avuga mu equipe ya APRFC. Kuri ubu Tisenge Arsene nawe iyo equipe bita Geita Gold nayo ikaba ikomeje kugenda imwifuza, bavuga ko Tisenge Arsene ari umukinnyi utabagwa nabi, akaba ari umusore nawe usatira aca ku ruhande rw'ibumoso, akaba nawe yarakomeje kugenda avugwa muri equipe yo mu gihugu cya Tanzania bita Geita Gold, nayo ikaba ivuga ko ishobora kumutangaho agera kuri miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Gusa aho bitandukaniye nuko uyu musore bita Bugingo Hakim waracyafite amasezerano mu ikipe ya Sport, mu gihe umusore bita Tisenge Arsene we yamaze gusoza amasezerano muri ikipe ya Sport. Byumvikane ko Tisenge Arsene akaba ari umukinnyi uzagenda ari free agent. Na Muhamedi ngwino musore utsinda gatsindagira imidari. Ntabwo ari bo gusa bavuga mu gusohoka muri ikipe ya Rayon Sport, kuko n'undi bita Mitima Isaac, uyu nawe akaba avuga gusohoka mu ikipe ya Rayon Sport, akaba ari myugariro umaze gukina imyaka igera kuri 3 muri ikipe yambara ubururu n'umweru, akaba ari umusore wafashije ikipe ya Rayon Sport kwegukana igikombe cy'amahoro. Kuri ubu ngubu rero nawe akaba ari mu basore bavuga gusohoka muri ikipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza, aho ikipe yo mu gihugu cya Kenya bita Gor Mahia yakomeje kugenda isaba ikipe ya Rayon Sport yuko niba bishoboka yabaha uyu musore bita Mitima Isaac.
uyu Mitima Isaac akaba ari umukinnyi ufite amasezerano n'ikipe ya Rayon Sport y'umwaka umwe, dore ko yari yarongereye amasezerano akagira imyaka 2. Byumvikane ko rero uyu musore akaba ari umwe mu bakomeje kugenda bavugwa kuba yasohokana mu ikipe ya Rayon Sport akerekeza mu ikipe bita Gor Mahia. Akaba ari ikipe kandi ya Gor Mahia nyine ivuga ko ishaka gusezera witwa Emery Bayisenge. Byumvikane ko uyu musore akaba yajya gusimbura uyu Emery Bayisenge, akaba ari umusore wakinnye mu gihugu cya Kenya, akaba ari umusore bazi cyane kabisa kubera ko yakinnye mu ikipe bita FC Leopard yo mu gihugu cya Kenya. Byumvikane ko rero yabasubiyeyo, akaba ari umusore byumvikane ko mu gihugu cya Kenya bamuzi cyane kuruta uko hano mu Rwanda uyu Mitima Isaac azwi, dore ko uyu musore mbere yuko aza mu ikipe ya Rayon Sport n'ubundi yaravuye muri iki gihugu cya Kenya. Tumuhawe n'Imana irakiza, tuyishimire duhese umugana. Uwo rero akaba ari umuhanzi rero akomeza kugenda agaruka ku bakinnyi bagiye batandukanye, avuga nyine ku bakinnyi bagiye batandukanye bakomeje kugenda bakinira ikipe ya Rayon Sport by'umwihariko, ariko abakomeje kugenda bayifasha gutwara igikombe cya shampiyona nyuma y'imyaka 9 mu mwaka 2013 ubwo ikipe yari iri mu karere ka Nyanza. Reka tugaruke muri ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda ivugwaho byinshi. Ku munsi w'ejo perezida w'ikipe ya Rayon Sport bakomeje kugenda mubaza kubirebana n'abatoza b'ikipe ya Rayon Sport. Jean Fidel Uwayezu atari yiminwa yakomeje kugenda avuga yuko abatoza yaba umutoza wungirije umusore umutoza wa fitness, uyu nguyu akaba ari Ayabong, akaba ari umunya South Africa. Uyu mugabo rero akaba yavuze ko rwose uyu nguyu ntaho azajya, yuko keretse aramutse abaye afite indi offer iremereye kuba iruta wenda iyo yarasanzwe mu ikipe ya Rayon Sport, ariko yavuze ko uyu ari umutoza w'umuhanga ekipe ya Rayon Sport itakwifuza gutakaza, yuko rwose igihe azumva agishaka gukora akazi mu ikipe ya Rayon Sport uyu mutoza azaguma muri ikipe yambara ubururu n'umweru. Uyu rero akaba ari umunya South Africa, bakaba bamwita Ayabong. Uretse kandi uyu Ayabong uvuga ni ikipe ya Rayon Sport, hakomeje kugenda avuga kandi witwa Lawrence Webo, aho umutoza aho umuperezida w'ikipe ya Rayon Sport n'undi yakomeje kugenda avuga yuko nta mpamvu nimwe abona yuko ikipe ya Rayon Sport yarekura umulegend wayo Lawrence Webo, ati cyane ko aba ni abantu bazi ikipe ya Rayon Sport, n'abantu babaye muri situation zose, yabaye muri situation ari umukinnyi ndetse anayibamo ari umutoza. Ati rero kuva mu ikipe ya Rayon Sport kereka abaye ari ubishatse, atari ku bundi uyu mutoza mu ikipe ya Rayon Sport turacyabakeneye. Aho rwose yakomeje kugenda avuga ko abatoza bombi, yaba umutoza wa fitness ndetse n'umutoza uyu nguyu ndetse n'umutoza Lawrence Webo, yuko ari abatoza bishoboka rwose ko bagumana mu ikipe ya Rayon Sport. Yeka ijuka hajuraho mbengarambi uragwa butugomezira. Ntabwo ari bo gusa kandi reka tugaruke ku team manager w'ikipe ya Rayon Sport umujyanama Fidel. Ahangaha rero bikavuga ko team manager w'ikipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu agomba kuba Kayiranga Jean Baptiste, akaba agomba kwiyongera muri staff y'ikipe ya Rayon Sport agasimbura uyu mujyanama Fidel wari umaze igihe kingana n'umwaka n'imyaka 2 ari team manager w'ikipe ya Rayon Sport. Bikavuga ko rero uyu mujyanama Fidel agomba gusimburwa na Kayiranga Jean Baptiste uri no muri komisiyo ya recruitment muri ikipe yambara ubururu n'umweru. Nurenga kabaruzuze bagore, Wati nurenga ikabare usuhuze bagore bamubwire ko Sina na Jijori ari abapolisi, ariko kandi reka tubone kwifuriza iruko ridashira uyu muri legend w'ikipe ya Rayon Sport bita Johnson Bagore wayifashije kwegukana igikombe cya shampiyona cya 2013. ari umukinnyi ukina kuri gatandatu abo bakunze kwita abakaseri. Ntago ari byo rero komeza kugenda ivuga mu ikipe ya Rayon Sport gusa, ubwo byumvikane ko ubwo twavuye kuri team manager w'ikipe ya Rayon Sport mujyana Fidel ushobora gusimburwa
n'umu legend w'ikipe ya Rayon Sport n'undi bose n'aba legend w'ikipe ya Rayon Sport. Uyu nguyu akaba ari Kayiranga Jean Baptiste. Tujye ku mutoza w'ikipe ya Rayon Sport, uyu bamwita Julien Meti. Bikomeje kugenda bivuga ko uyu nguyu nawe ashobora gusimbuzwa muri ikipe ya Rayon Sport nyuma yuko asoje shampiyona, ariko bamwe bakavuga ko yayisoje na nubwo president w'ikipe ya Rayon Sport Jean Fidel Uwayezu akomeza kugenda amutsimbararaho avuga yuko abona yuko uyu mugabo ntako atagize, ariko abandi bari muri komite nyobozi y'ikipe ya Rayon Sport bakomeza kugenda bavuga yuko uyu mutoza agomba kuva muri ikipe ya Rayon Sport hakaba hashakwa undi mutoza. Reka tubashimire. Iyi ni Rayon Yacu TV, nyuma ni Modric. Amakuru yo azabageraho 5 kuri 5. Twandikiye kuri 0788447651 ubundi amakuru akugeraho ku gihe. Ciao ciao.